Shabaan kis retas kom fazilat chhe, Shabaan kis retas mazan kom amal pazan es anjam din veluzan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Selamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Etken zam to sair mi pata she ki Rajab sapun tamam ta as nishan vot beakh akh por barakat reht yat zan variye zyada fazilat chu yat mazan kahti kam nek amal anjam dinas Parvardigar alam variye zyada fazilat divan chu su che Shabaan muazzam. Ish suriyat yus Rasul Khuda sallallahu alaihi wa sallam saten mansub chi yat Rasul Khuda vanan chi shimyon reht ish me sari khud pasandida reht. Chunki Rasul Khuda sallallahu alaihi wa sallam ispan Shabaan ki sirata surozda rozan em mujuban farmawa yus akh shakhsiyat mah mubarake Shabaan asmazan rozdar rozi temis petan chi jannat wajib gasan. Ya Rasul Khuda sallallahu alaihi wa sallam irshad farmawa ki yus akh shakhsiyat Shabaan kis retas mazan istighfar kari toba kari Khudayas kunat Khudavand Kareem che imsin tamam gunah yimim anjam cha asan detmit tim che me subakhshan yoh riyat cha is nishan unkenas mehman yaht yitza fazilat Parvardigar alam ya Paygambari girami sallallahu alaihi wa sallam irshad farmawanch em alaw tamam ahl bayt adkhar tish at mutlikan wariyah ziyada fazilat hawa At Shabaan ki sirat asmazan etkenet as Rajab ki sirat asmaz ki amal chi theken chi yat Shabaan ki sirat asmazan ti as ki amal anjam di yat mazan godnuk amal as nishan chi sugu rozdar etken goda as won Rasul Khuda sallallahu alaihi wa sallam chi farmawan roza chi wariye zyada ajr o sawab em mujuban chi yat sirat asmaz Shabaan ki sirat asmazan rozdarin mustahab va agar masalan ka hekn sore reht darit ki hinten makhsusan chwanan zyad pahmat sawab chi agar ka godnik trado mazim trado yani truhayim çodhayim ta padhayim do ta akhrik trado dari yani Ramzana sayt ralavi panan Shabaan ek rozda yat khatre Imam Sadiq alayhi salam irshad farmawan chi ki yus akh shakhsiyat Shabaan ken akhriken duhan yani Ramzana sayt ralavi panan rozda emsin sari gunahim pat kunatem anjam cha asan dedmi Khudavand Kareem chi em subakhshan te ish amad gasan Ramzan khatre Ramzan ken rozan khatre doyim kam yosas yat Shabaan ke status mazan anjam din che soche namaz Shabaan yemi ukhtari ki etkenet che ki insan kar niyat tem patan sure hamd patan kahlatan par sure tauhid ya faiswanam sure kul huwallahu ahad prayim kam che ziyarat Imam Husayn alayhi salam etkenet at mutlikan Imam Sadiq alayhi salam irshad farmawan ki yu shakhs pandhaymi shab yu shakhs pandhaymi shab ya pandhaymi doh yi ziyarat Imam Husayn alayhi salam kare Khudavand Kareem kar emis paga roz qiyamat asmazan kamyab da kamera em alav yu turim chi che as such dua Shabaniya yos as kunte dua nız kitab mazan meyli tokunat ruju karot ye dua paro तो पूछिम चीज याद जन हम रजबस मजन ते अहमियत छ वारिया ज्यादा हम यत शाबानस मज ते वारिया ज्यादा अहमियत छस सु गो सदका दियुन यत खतर इमाम मूसा काजिम अलैहि सलाम इरशाद फरमावान कि युस शख्स यत शाबान किस रेतस मजन सदका दिए खुदावंद करीम दियमिस पगह कयाम तुक दो अख अलग मकाम अख थुद अलग मकाम यम छ तिम पांच मखसूस अमाल यम जन अस यत शाबान किस रेतस मजन अंजाम दिन छ खुदावंद करीम अस कुन करो दुआ कि खुदावंद करीम करिन अस सारनी शाबानियन मजन शुमार खुदावंद करीम करिन अस सारनी यमन आमालन मजन यम काम अंजाम दिनस मज दिन अस तौफीक इंशाअल्लाह पगा कयामतुक दो युथि शाबानियन हज आवाज गछि कि शाबानियो थुद वथिउ अस ते गछो तिम मजन अख आसिन अस ते गछ खुदावंद करीम आलो दिन कि तु शाबानियो मजन तह ते वथिउ थुद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।